Mom do social media mujimi na Sofo mujimi no. Mo wie. Ibe market mu bia ho. Se mi hu mu nyina mo pictures. Mi hu mu nyina wo social media. Mu gusu jimi. Mu nyimi nko. Na mo de ba totomo. Nyame otimi mu no. Obe end mo life one after the other. Enye tuo nya jan. Wo da wa na jo na akoma so mu. Na wo sene. Wo da wa esi Sofo yewu. Wo da wa esi Sofo e bibia to no. Samo ya moa mumma nyame ma ho ntonwon because say won suma mo se mo di djuma bia mo ana masuma mo ho ena mo ye ne mo ye na obi ogusu bia wo dwa nanum bia won koso nwa nanum wo da mo koso mo nwa nanum ewo no social media no so Kyiriabosom wo henefa so Kyiriabosom wo kan kwase asem wo ka jibisem hey me wo do wadi wa bi hunu Ghana ha. You people will see one after the other. Me ye na me kopie so me hwedi ni ma hwedi ni ma sere. Me se wo we e baba. All of them. The betu bia one after the other. Esu hu koto ni a o se ya ba. Ebusuan Sofo Kyiriabosom have been training for weeks now. Now, because of me, DBA for Frawenya, Wabedi won't come on social media. But from all looks, and yes, I'll catch you, we say, Obedient Enya, Jenny, and Tia, when you won't come on, and now OG. But some comedy will any surprise to many or Munim Sofo Kyiriabosom like that because way and someone who feel kind and about polygamy and also in heaven and hell are all to say a yes come no. So now, Sofo Kyiriabosom in the course of this week, as I radio stations, I hope echo granting interviews now interview be or grant biano will make sure say will be some we and come over some comedy we are attracting a lot of attention because of main seminar or kind and I'm sure my prophet Rojah able didn't come out say some interview no number or granting on from Benny yes so no on Jesu din India only ko no necessary man be a one on your munche but omo Jesus didn't be to the extent say they are ready to fight and defend the good name of Jesus Christ and then Sofo Kyiriabosom I a new video I will say bullshit now message video no says Sofo na omo de man we see so no wa market omo na to no Ghana for trans no mo hwe de beto sa Asofo nwa nyina na etrende kese Sofo Kyiriabosom e dey say be Bible say because after 28 years no odo dey say God don fa bi am fa Yesu so bi na ono nche mu a ode ama there is a heaven ni baby a hell ni baby a okay intino ono no de waba be hunu ni now Archbishop Duncan Williams so there's a report in nam emonti a say o say wono ewa dance e chese heaven ho because no one kasa kwa ko be an hour and 45 minutes asanyaba akwa ko experience heaven ase no jene say Sofo Kyiriabosom baby a obi of Benny Mesia oyima ade o mi se ka so bi efitania e ka so bi efitania o ye ka Kana o ye no ka de mo audio yo de yo pay extra yo de Ford feature yo de Range Rover feature e ka so obi e bosonsomfo a e ka bom osomboso je ye nyine e beti ani se obi ye sofo a osom Nyankopon ntidie o se o ye teacher ni kira de ye ka so hima ye je e ye hwan a o hima ye je nya prophetess obi kura na minimo da no obi kura nti odinda ye ma ye beti so oba bi wo ho kanka sadu do bibiri oba bi wa radio modjuma mu o ye champion o ye hwan o ye hima o ye je o ye adwuma bo ye radio o kan o so Sofo Kyiriabosom enti sa edi Sofo no kura su tell say wo ye adwuma ma Nyankopon oyima uye because sa di no ejina o ma wo no ye adwuma ma Awurade so ka so busumfo bi a ye frɛ no Kyiriabosom bi anka me nya no okay enti no you are being described based on the work you do. You do adwuma na target I know title crowd it is Sofo Kyiriabosom say wa ye adwuma na du ba bi na nyansa nyina broso mo be hu say Nyankopon bi enu wa le bi ono ni gidie I will not comment on that ye adwuma ni nyansa nyina broso am wa hu say there is no God Jesus kura ho nyame bi enu wa I mean doubt no because that is his personal belief and obi a odi believe okay it you only believe no if you answer me my grandfather Archbishop Duncan Williams say better say wa ko heaven aba oyima me I was not there it
intimi ni ho adanse and intimi kan wasem and baby a wo ma ya nyame adwuma du no ade bi ono ne ka bi ame ni gidi because wadi kan wa adwuma ni ansa na wo ba enti no bi a wo ni believe enti obi a wo di ogidie se na bi no mo som abosom ana so fi abosom sa abosom so ya nkwase asem nipa mre nyankopon ana nipa no ba nyankopon mu na ono asase nyankopon bi eni ho ayo ono ni nyankopon ntem asem na mo bu bosom sa abre na ka ba bejim bosom oh yes se nyankopon bi eni wa ubu bosom se eni di ma fa bosom mame ya na to de nipa di me ya yo adi bu di me ya na yeso wa kiuso so bu so boss wa ye ebi ye ni di se ni ebi si di me o ye ni di ma ni pi ne di en wa ya ma na pi ti me fa ne se ye di muro so ti me nkan wa so e ni personal belief ye o ji di no wonfa ma but unim ma o so fi kira boson e ma bon tin bi ana ka se e di Jesus ni ho ka se wo fi di so di a so fi kira boson se ama bon tin me ka bi o se di Jesus ni ho ye wa ji di no wonfa on kan jira ne so de ba Jesus ni wa won na gidi won na church members mfa ya de gidi se Jesus wo and ya ready say you be different di na kwa wi san say ye mu bi no ye fra tichim no dia be di do dia di ya gidi nti won fa de wo gidi enye obi asem bi obi ayi wona so de obi amfa it was of Benny Kyiriabosom ba bi o ma obi a me de me so for penny no and am me de mo so nya me so for ba pim sabri so now because time obi bu abosom no na me nya je say o ma adwuma ne koso anti ya me kan se bia no bi ofi won ka se obi mu nkofo abosom on hwe na abosom fo anye demonstration ti ane se ba ji abosom back because on ba o nya ma wo no di se Jesus no ne nyankopon bia no de na o se ko echi koso abosom ale so on fa abosom maye akoba sa abosom nya ma wo eti e bia na no na fun ye me ni se obeka se Yesu be wo ho afi ho anya se Yesu be wo ho no say nya abosom na ma wo mo a o so anya abosom na ma mo de no because Yesu wo ho na make wanya mo de Yesu wo ho no anu ti no me nka ho asem bebre ba de me kan se de ogidie no no okay believe no fanko now Archbishop de no so man amisa emisa wasem no bio because then say me bisa won say wako heaven back said you or the who mu ne fi osoro ba say so be fa mo nam no the we na djuma no o do won him na ko e na Archbishop akọ heaven ti mi ko heaven ma Archbishop akọ heaven aba obi same ti se sebe otikoko so ohini bodi an mama muso e ti sebe ohini achama ihia kan asem na obi sa himpa se wadwene ye osem ati sebe opimso otikoko so otumfo se tutu adi asem wa himfie anase ti sebe gamanche adi asem obu awie na obi sa hinkwa jimi fo bi ti se Rojah se wadwene ye osem na ba jimi entino na ma tire ma adwene wo ohene otumfo adwene a wasi ho awe ma me tire ma adwene ka jimi fo papa baby amti ani baby Archbishop jirai na Archbishop abeka asem na hinkwa achese me mi bode wuro wa hin ayi jo me bode wuro oyi ma ayi je mi bode wuro baby a ohene wo no mi ni ho edi jimi yi kwasi wo ya ho a anya wa me say o di jimi busa ma take asem ma me fa mo ho ti fo wo because when they bet me ko Guinness Book of World Records no chese o de fa mo bo nchiro ma ba me sam ya me tie je anya wa sem wa ne nchiro ma bi da kasa e da say etie ho amafo ani ja de pa message say wa ha yellow card o say hey asem be well yellow card be say obi say yemisa prophet Rojah so bet me prove the existence of Jesus Christ and since only Kyiriabosom enya adwen na de na say o kire kwan a Yesu Kristo ono na o kire question by the energy di wajibi me ni dia won for Kyiriabosom de ni so dia won for woni cheche wo simple fanta de na nya Jacob music church so him ka che professor mo mpaye maye there was many days after Prophet Rojah baby sound come away no and then Sofo Kyiriabosom aye a new video I was saying bullshit now message video no me says Sofo na omode omanu esi so no wa market omo na to no na Ghana fo ntrans no mo hwe de beto sa Asofo na sa komode obedi no omo fa hunu se eye duabo ene no mensem anase dia
or place boni bi to asofo mo no enya adwene busua e pese ko hwe na ba ye ko no message no be no subscribe na for drop a comment down below the comment section no me house if I respond to your videos mo ntie Sofo Kyiriabosom amo mo social media mu jimi na asofo amu jimi no mo wie ibe marketa mu bia ho se mi hu mu nyina mo pictures mi hu mu nyina wo social media mu gusu jimi mu nyimi nko na mo de ba totomo nyame otimi mu no obe end mo life one after the other enye tuo nya jan uda wa na joano akoma so mu na won sene uda wa esi sofo yewu uda wa esi sofo bibi ato no semo ye moa mo ma nyame ma ho ntonwon because won suma mo sem be di djuma bia mo na ma suma mo ena mo ye ne mo ye na obi ogusu bia wo dwa nanum bia won koso nwa nanum wo da mo koso mo nwa nanum ewo ayi no social media no so Kyiriabosom no henefa so Kyiriabosom mo kan kwase asem mo kan jimi sem hey me what do we be hu Ghana ha you people will see one after the other me ye na me kopie so me hwedi ni ma hwedi ni ma sere me se wo obi e beba all of them they betu obia one after the other esu hu kotoni a o se ya ba obi nkasa na ohudi a na office no ana no ukokurum ye kasa egwabe o na moyi ompene ho asem we dangerous if you have the sister with there on kasa o hwidie mo ko su nyamonum na monko me de me honhum nipa me de o honhum enti se me tie me ka bibi kire Ghana foa onyini ni mum de ya tro o krate mu de abre no na wonani wa hu na swanti eno wogie no di eche Sofo Kyiriabosom amete ha me de me satu bi so wonya yaresa no emfiri Nyankopon de ya twra abre na wa hu de efiri nyame odi mu adanse ka kire nkofo se momra mese nkohwe ese abranti bi ba efiri ni Yesu wo yesei otimi sa obi yare e ma edipa bi sore nante enu de eye wo nyame ba ni woni ho wo hu no wo ne retie wo fin krom oni mi ba bia enso enu de yesei eye Kyiriabosom wa mani ya gani maami ntumi nante wo mana nante onu de ndie eye duro yedi obi aba se no tie magi aba wo hwedie Nyankopon aya abofre de waye ni o enso no emfiri nyame hwe asofo dodo be se na nante wo ya ko bebe but nyame ko de makodom ho ye 3 omo hinfa bako abrafo bako Cape Coast neko kakomdo uko Daudi be se e wa solofio first on am ko di 1 year wa solofio if you say when Sofo Kyiriabosom ko modi a obedi message say wa dwen chawo bi aso no ope do fo mo comment section wo no mo na fe di ma subscribe na mi adoma no so na me upload bi aso na onsa ebetima ka ni Sofo Kyiriabosom akan enu ye no point of view and an intiasia on when and I know say your faith is not based on somebody's faith. Your faith should be based on what the word of God says.